We have Lamola Ronald, 115. Poli Bushielo, 1,182. Book ya mavito yo nghena eka NEC yi hlayiwa eNasrec. Masocha ya vutratiko va fika eswitichini swa gezi swa Eskom. Kasi eka mitlangu Afrika-Dzonga va tilulamisela ntlangu wa vumbirhi wa test eAustralia. Milongo timahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Mutshamaxitulu wa komiti ya nhlawulo ya ANC Kgalema Motlanthe u tivise makumenhungu wa swirho swintshwa swa komitinkulu ya vurhangeri bya ANC leyi tivekaka hi NEC. Motlanthe u tivise mavito ku sungula hi lava nge le henhla ka nxaxamelo ku ya hi tivhoti. First we have Zigalala Zihle with 2,218 votes. And we have Manana Mduduzi with 2,152. We have Lamola Ronald with 2,105. 115 rather, sorry. Van'wana lava nga voteriwa eka NEC va katsa khale ka holobye wa vupfhumba Lindiwe Sisulu, muvulavuleri wa vandla loyi a sukaka eka xivandla lexi Pule Mabe, khale ka holobye wa timali Malusi Kikaba, Andisa Lungisa, Khusela Diko, khale ka holobye wa rihanyo Zweli Mkhize loyi a nga hluriwa hi President Ramaphosa eka xitulu xa vupresidenti u voteriwile na yena eka NEC. Mavito lama nga tsandzeka ku kuma tivhoti to enela ku nghena eka komitinkulu va katsa holobye wa mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan na holobye wa rihanyo eLimpopo Dokodela Phophi Ramathuba. Poli Bushielo, 1,182. Matsalanankulu wa vandla lontshwa Fikile Mbalula u basise mavito lama nga hlawuriwa lava a va yirisiwile ku voteriwa eka swivandla swa top 7. The issue of Matabile was attended to by the previous NEC in terms of the constitution. She was eligible to stand. The Andile Lungisa matter will be done and dusted and closed by the 5th of January. Because we are supposed to report on that particular matter to the plenary. Swirho swa NEC swi katsa hafu ya vakamanana na hafu wa vaxinuna ku ya hi milawu ya vandla ya ku ringanana ka rimbewu. Stella Hlachwayo wa mahungu ya SABC eJoni. Xirhonkulu xa vandla ra ANC Dokodela Nkosazana Dlamini Zuma u hlawuriwile eka komitinkulu ya vurhangeri bya ANC leyi tivekaka hi NEC. Dlamini Zuma u ale ku amukela ku ya phikizanela xitulu xa vupresident bya vandla enhlengeletanini ya le Nasrec, kambe u kombisile leswaku u ta seketela varhangeri lava nga voteriwa ku rhangela vandla. Hi hala tlhelo holobye ehofisi ya president Mondli Ngunguvele u ri mavarivari leswaku president Ramaphosa u ta hlongola vaholobye vo karhi eka kabinete a hi wona. Ngunguvele u ri Ramaphosa anga se vulavula nchumu mayelana ku cinca ka kabinete. Dokodela Nkosazana Dlamini Zuma u hlawuriwile ku va eka huvonkulu ya ANC ku nga NEC. The contest is over and the new leadership must embrace the losers must embrace the leadership. But the real victor is the ANC. Dlamini Zuma na swirho swin'wana swa ANC eParliamente lava nga vota hi ku seketela xiviko xa section 89 xa pharapara va nga ha languta na huvo yo tshinya loko NEC leha ku hlawuriwaka yo teka xiboxo endla tano. We work in the ANC, it doesn't matter what capacity you are in, but you serve the people. Holobye ofisini ya President Mondli Ngunguvele u ri Ramaphosa u ta tisa leswaku ku va ni vun'we endzeni ka vandla. Without its unity, the prosperity and the possibilities of this country taking its space amongst the nations of the world is not possible. Leswi hi leswi anga swi vula eka maveriveri ya leswaku president u fanele ku hlongolola lava hamanaka na yena hi mavonelo. He doesn't get excited at the weakness of his opponents, but however, I'll be very careful to say I know what his intentions are. Nhlawulo wa mani na mani wa lembe ra 2024 u kwala kusuhi ANC ri fanele ku va nyandza yin'we
loko va lava ku humelela. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u tiyisise leswaku varhumiwa vambirhi lava a va ri enhlengeletanini ya vandla eNasrec va lovile eka nghozi ya movha. A va ri endleleni yo ya ekaya eKwaZulu-Natal va huma hi le nhlengeletanini loko nghozi ta humelela. Mavito ya vona a ya se tivisiwa. Mbalula u ri van'wana va vavisekile naswona va yisiwe exibedhlele. Sadly, a leading figure in the Women's League, Mzala Nxumalo region, lost her life alongside another male comrade. One delegate sustained injuries and was hospitalized. The ANC will confirm all the names of the comrades injured and those who lost their lives in due course. Masocha ya vuthuratiko va ta va ri eswitichini swo karhi swa Eskom ku fikela nxungeto wo tshoviwa no onhiwa ka michini yo endla gezi wu hunguteka. Masocha va rhumeriwe eswitichini swa le xifundzeninkulu xa Mpumalanga ku katsa Majuba, Camden, Tutuka na Grootfontein. Ku tshoviwe ka michini hi vomu swi nyenye ngopfu eka switichi leswa mune. Swiphiqo swa gezi ra ka Eskom la Afrika-Dzonga swi vuriwa ku va swi nyanyisa na hi vanhu kumbe mintlawa yo karhi ya swigevenga leyi onhetelaka michini na switirhisiwa swa ka Eskom hi vomu. Leswi katsa ku pakanyisiwa ka maribye eka malahla yo endla gezi na vukhamba. Eskom yi lahlekela hi mamiliyoni wa tirhandi hi mhaka ya swona. I'm obviously disappointed that I could not achieve all of the objectives that I had set myself. I think the circumstances surrounding Eskom are well known. The operational challenges, the financial challenges, the challenges surrounding societal matters, including crime and corruption, as well as some of the issues that we have experienced in delivering the unbundling of Eskom and making sure that we can achieve our objectives in that regard. Mfumo teke xiboho xa ku rhumela masocha endzhaku ka loko va endle vunhlori eswitichini swa gezi swa Eskom. President Ramaphosa u tivise xiboho xa ku rhumeriwa ka masocha emahileni ya vhiki, kasi masocha se va nghene hansi. Of the ongoing acts of theft, vandalism and general criminality that is impacting Eskom energy generation and transmission infrastructure, which needs an urgent security and protection by the SNDF in order to protect from further threats that are ongoing as we know. As part of the Operation Prosper in support of the SABC, the South African National Defence Force has been deployed to bolster the protection of Eskom critical infrastructure for protection of the power generation. The term of the deployment currently is unknown, as will be informed by the intelligence agencies in terms of the threat, whether they are persisting or is getting less as we continue. Ku khomi vanhu vo hlaya ku katsa na mutirhi wa kontraka yo lunghisa. Mutirhi wa kona u hehliwa hi ku tshova muchini hi vomu leswaku va ta kuma ntirho wo tala. Vandla ra ATM va ye ekhoto ya le henhla eCape Town ku ya tlhontlha xiboho xa xipikara xa palamende no siviwa Mapisa Nqakula xa ku ala vhoti ya xihundla eka mhaka ya phalaphala. Palamende yi vote yi bakanya xiviko no herisa makungu ya ku sungula ntshamo wo susa President Ramaphosa exitulwini hikokwalaho ka timhaka ta le purasini ra yena ra phalaphala. The Parliament, in this regard, has not thoroughly dealt with the matter. Look, going to Parliament debating, we've got a party that is just speaking their views on the matter without having the benefit of having the entire evidence, questioning of witnesses. So that cannot be said as to Parliament has dealt with the matter, because Parliament has got mechanisms to investigate. Parliament has not investigated anything. The ad hoc committee was blocked, the impeachment committee was blocked. Therefore, we can't say debates of 3 minutes, 8 minutes by the different parties. That is tantamount to a thorough investigation being done. If you're to look at the inquiry that is held for the Section 194 on the fitness to hold office of Advocate Mkhwebane, Parliament needs to do something similar on the conduct of the President. That is the only way in which us as members of Parliament, we can get to the bottom of what transpired in Phalaphala. Loko ibe emavhengeleni a ku nge oxi mani na mani khisimusi leri tshama na hina.
Malang te Mahungu ka SABC 2. Ko oxa nyama swa durha khisimusi leri mhaka ya nxavo wa le henhla wa nyama ya homu. Tinhlayo tintshwa kusuka eka Stats SA ti komba leswaku nxavo wa nyama wu le henhla swinene hi mpfhuka xa lembe ra 2017. Vafuwi va ya boheka ku tlakusa nxavo wa tihomu tanihileswi swakudya swa swifuwo swi durhaku. Khisimusi ri kwala nyongeni kambe vaxavi va fanele ku hakela swivonaka loko swi ta eka nyama ya homu. Nxavo wa nyama wu tlakuke swinene. Tinhlayo ta hukuri ti komba leswaku nxavo wa mixaka hinkwayo ya nyama ku katsa ya homu, nguluve ni ya huku wu ye henhla. Demand remains resilient. For meat, South Africans love their meat. Hence, we haven't seen any dent on the current price trajectory in the past few months. So, expectations anyway are that January on 1, as we see, post-holiday demand, dips, and also increasing demands on the disposable income for consumers, for schools, and so on. We're likely to see prices coming under pressure early in the new year. Van'wapurasi va ya mahlweni va langutana ni ntshikelelo wa tihakelo ta le henhla hikwalaho ka ku tlakuka ka mixavo ya swakudya swa swifuwo. Nxavo wa mavele ku nga swakudya leswi tirhisiwaka swinene ka ku endla swakudya swa swifuwo wu tlakuke hi 43.20 wa tiphesenti leswi katsaka mavele yo basa ni ya xitshopana. We see price increases across the board. Even in pork, categories have increased substantially at producer level as well. Makube u langutele ku va vaxavi va nga ha oloveriwa eka lembe leri taka hikwalaho ka nxavo wa gezi ni vutleketli leswi nga ha sindzisaka nxavo wa nyama ku ya ehansi. Mavhengele man'wana ya langutele ku antswisa mpindzulo tanihiloko ikhonomi yi karhi ku pfuka. Vaxavi va karhi ku khitikana va ya mavhengeleni ku ya xavela khisimusi, kambe vo tala va xava nhundzu leyi nga tirhisiwa naswona va le ku lombeni ka mali. Leswi kombisa ku tika ka xiyimo xa ikhonomi na xa swa timali hi vaxavi. Tanihiloko ku losela masikunyana leswaku fika khisimusi, maAfrika-Dzonga va langutele khisimusi ro saseka. Malembe mambirhi lama nga hundza COVID-19 yi sindzise maAfrika-Dzonga ku tlangela hi ndlela yo hambana, kambe hikokwalaho ka leswi mali a yi tsotsomba hikokwalaho ka leswi vanhu a va lahlekele hi mintirho a va nga koti ku xava swo tala. Ku ya evhengele ra Cash Converters, tinhlayo ta vaxavi ti tlakukile. Our stores are busy, our retail is 10% up year on year in terms of trade figures, which is superb. And our money lending products combined are about 26% up year on year. So things are moving, the economy is starting to shift again, and people are getting back out there. Pick and Pay va vula leswaku vaxavi vo tala va xava online. Va vula leswaku vulavisisi bya vona byi komba leswaku va xava kunguhata ku tlangela nguva leyi ku tlula malembe mambirhi lama nga hundza, kambe hi ndlela ya vukheta. A swi kanakanisi leswaku vaxavi va tirhisa mali hi vukheta. Gandel Finger u ri hikokwalaho ka xiyimo xo biha xa ikhonomi, maxavelo na wona ma cincile. Vaxavi vo tala va xava nhundzu ya khale ku tlula yintshwa. And our global markets are telling us the exact same thing. People are really thinking carefully. Second-hand is not second best. The stigma around previously loved goods is definitely not what it was a couple of years ago. So for us, that's a fantastic way to go into the silly season and start 2023. Ku xavelana tinyiko ka hari mhaka leyikulu hi khisimusi. Pick and Pay va vula leswaku vo tala va xavelana junifomo na swin'wana switirhisiwa swa xikolo. Va vula leswaku khale na khale vaxavi va rhangisa emahlweni ka ku xava swinambunambu na swin'wana swo tinyanyula ngopfu loko va xavela vana lava rhandzaka swo nwa, swo nyanganya, mazimba na malekere. Kambe ku ya Cash Converters, swin'wana leswi xaviwaka hi xitalo laptop leswi nga riki ntolovelo. Pick and Pay va vula leswaku ku fana na malembe lama nga hundza, vaxavi va rhangisa emahlweni swo dya swa khisimusi. Va ri tanihileswi gezi ri tshamelaka ku famba, vo tala va xava swo oxa swo tanihi nyama ya huku, turkey na swin'wana. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSA. Randi vevukile ku yi pimanisa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.28, pondo i 20.91, euro 18.33, pula ya Botswana i 1.33. Minkavelo ka JSA a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,818 a ounce,
platinum $996 an ounce, nxavo wa oil mbisi $81.73 hi mphongolo. Hi nga segimeta mahungu eka mavonelo, xana vurhangeri byintshwa bya ANC lava nga hlawuriwa eNasrec va tatisa ku cinca eka mafumelo ya Afrika-Dzonga ke? A hi tweni. Loko lava nga hlawuriwa namuntlha va nga se va kona ku hlawula lava nga huma sweswi, a hi kha hi vulavurisa sweswi kwa maybe loko va fika va ta ku na ku change, mara ku na ku cinca ka nchumu swo fana ene swo nyanya. Gezi ri le ku fambeni siku rin'wana se hi toloverile nkarhi wun'wana loko ku nghena vandla rin'wana ngopfungopfu kwala ka lovo basa lani swi vonaka ku nga swi ku na ku antswa eka hina vanhu vantima a na ha tshembe nchumu na mhaxi. Tiko leri onhekile a ri onhekile, vurhangeri lebyintshwa na swa khale swa fana a ku cinca nchumu. Vanhu va kona hinkwavo va tele ku onha tiko leri kahle ri onhekile ri nge hi lungha na ha voni loyi a nga ri kotaka se n'wana wo ti hanyela ku ntsena kuma xinkwa kota ku dya swi ringena. Mara Cyril Ramaphosa a tshika leswi swa ku teka nkarhi loko ku ri ku na swin'wana leswi swi nga fambi ku kahle, a teka nkarhi ku teka decision. Hi swona leswi swi ta mu dlayaka loko a nga cinci ka sweswo. I mahungu lama a hi mkhomele wona namuntlha, kasi Oscar Xivito ta landzela na maxelo riperile. Eka madyambu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a hi langutiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha. Mpfula yi karhi ya mahlweni loko hi langutisile vuxeni bya tiko yi ri na mpimo 38% ya angarhela na rihlanguti leri hinkwaro kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisi endhawini teti, kambe loko hi langutisile vupela dyambu ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu hunga kwalomu ka 10 wa tikhilomitara hi awara. Kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundzha lexiya xa Northern Cape, moya wu karhi wu hunga kwalomu ka 20 wa tikhilomitara hi awara, kambe ku ri na mpfula exikarhi ka tiko ku yisa leri hlangutini ri le vuxeni yi ri na mpimo 38%, kambe ni mixo ku ri na nkungu ehenhleni ka rihlanguti leri hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisi endhawini teto. Kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza hi Gauteng ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa kambe mapapa ma karhi ma angarhela. Vereeniging yi ri ka 23 wa degree, Johannesburg 22, loko hi fika Pretoria na yi ri ka 24 wa tidigrii. Kambe loko hi fika kona Limpopo ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku kufumela le Phala leri ka 28, Polokwane 23, kambe loko hi tsundzuka hi fika kona le Atsanini yi ri ka 23 wa degree, Giyani le ka Mninginisi na kona yi ri ka 29 wa tidigrii. A fikeni kona a Mpumalanga hi tsundzuka swa ku ta karhi ku kufumela Skukuza yi ri ka 29 wa degree, Lydenburg 24, loko hi fika Middelburg na yona yi ri ka 24 wa tidigrii. Loko hi fika kona KwaZulu-Natal ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku kufumela Vryheid yi ri ka 26, leri hlangutini Durban yona yi ri ka 26 wa tidigrii. Loko hi fika Eastern Cape kona ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku kufumela Craddock 38, Malitsai 29, kambe loko hi fika Makhanda karhi ku hisa eka 35 wa tidigrii. Loko hi fika kona Western Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa karhi ku hisa loko hi langutisa Beaufort West yi ri ka 39 wa degree, Oudtshoorn yi ri ka 41, Mossel Bay leri hlangutini 28, Cape Town na yona yi ri ka 27 wa tidigrii. Kambe loko hi fika Northern Cape ku ta ku ri na mpfula loko hi langutisa le vuxeni bya xifundza, Kurumani yi ri ka 32 wa degree, Upington karhi ku hisa swinene ka 40 wa degree, kambe Sutherland yona yi ri ka 30 wa tidigrii. Loko hi fika Free State na kona ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku kufumela Bloemfontein yi ri ka 30 wa degree, Bothaville 29, loko hi fika Sasolburg yona yi ri ka 26 wa tidigrii. A hi fike na North West ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xano karhi ku kufumela Tosca yi ri ka 33 wa degree, Vryburg yi ri ka 32, Mahikeng 28, loko hi fika kona le Rustenburg yi ri ka 27 wa tidigrii. Ka vulangu ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.